khona inkampani eke yaza yakukhipha lokho ukuthi naku kuphambana abafundisi kabakushumi lamakhadi ngiyaxolisa ukusho nje ukuthi kukhona inkampani eke yakusho lokho ngiyaxolisa ukusho kanjalo iso lezo like lakukhipha lokho lathi kusami nakho manje abantu baxabana abafundisi baphambana egcekeni kwenzakalani ngisho abafundisi mntaba hayi masikabizanga amagama abizanga amagama okay ngisho abafundisi mntaba bayasizakala yini ikhaya labo leli baye babuzana ukuthi wenza njani khona uzosinika khona ukuthi cha angininiki lutho elokhu anigqibi lutho esontweni mina ngenza wena wenze ukuthi ungaphuma uhambe uyogqekeza ungabi yoba isigebengu kodwa wenze ukuthi umsebenzi ushumayela abantu nawe udlile oza kwethu bafika la ekhaya ngibenzele inqwaba ngeke balungisele umsebenzi balungisele umsebenzi ngibavule umsebenzi bahambe bayosebenza bengalamba abantu ukhona ushumela bengalambi mfowethu abantu abafike umsebenzi ukhona mina kahle kahle angibekele nje qhaza ngibone umubuka umuzi wami ngiyaxolisa hayi ngoba ngithonga angisakhathalele imali nakuthini kanjani sengakhile uyabona nakuhlala onesa othisha hlala isaka anginayo inkinga yesaka kodwa esengidinga kakhulu engisaqhubeka nabo udumo lokusiza abantu abasiza abasizakala abantu lokho endlala ngisenandaba kade ngayinqoba indlala sengayihlula nje indlala so kumele siyixoshe nakule ngamanye amazwi sengiyixosha kwabanye abantu indlala kwami nje ihambela le kudini